UBA प्रो बास्केटबॉल लिगाचे बेस्ट ऑफ 3 सेमीफायनलीच्या पहिल्या मॅचीत मुंबई चॅलेंजर्सान पंजाब स्टिलर्सांक मारले। मुंबई चॅलेंजर्साचे 128 जाल्यार पंजाब स्टिलर्सांचे 114 पॉइंट झाले। अरे ओए बच्चों जरा आवाज चल जाए यार, आवाज कहाँ है? फातोडीची डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नॅशनल लेवल सिव्हिल इंजिनियरिंग टेक्निकल फेस्टिवल संस्कृती 2017 केलो। महोत्सवात कितल्योशोच कार्यावळी जाल्यो। गोयच्यो आनी गोंया भायल्यो कॉलेजी महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्यो। सुमार 200 भुरग्यांनी मेळून कार्यावळी केल्यो। पळयात डॉन बॉस्कोचो संस्कृती 2017। I really appreciate all the students for keeping events such as trust design competition, then drawing shuffles and making moment diagram, mixed design, AutoCAD competition. All these are equally important aspects of civil engineering. When I get an opportunity to address a crowd, भुरगे आसता, students in the range of 12, 13, 14, 15, 16 वर्सां, and when the atmosphere is in the form of a classroom, when I can talk to the students, how सगळ्यांक एक प्रश्न विचारता. Students, by कोण जातलो, कोण जातलो. So everybody till date for the last 8 years I am going in schools, in management colleges to give presentations, speeches. For the last 8 years, प्रत्येक भुरगो म्हाका सांगता, सर
हांव सिव्हिल इंजिनियर जातलो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.